guys, banyak ondel-ondel guys. Waduh, cantik-cantik banget guys ondel-ondelnya. Warnanya merah putih guys, nuansa Agustusan nih guys. Wow, keren, mantap banget nih guys. Cantik-cantik banget nih rambutnya. Gemes bener guys. Ayo joget terus, ondel-ondel cantik. Yeay, joget terus. Meriah guys, warnanya cantik banget guys. Wah, happy banget nih guys ada di sini ngeliat ondel-ondel cantik guys. Biasanya kita susah guys nyari ondel-ondel. Ya. Ini nih banyak. Tuh banyak. Ya, sama-sama. Oke, kita saksikan lagi. Ondel-ondel cantiknya menari guys. Rambutnya guys. Pemotos guys, dia sama anak-anak guys. Wah, ini ondel-ondel cowoknya juga guys. Wah, banyak yang ngajak tos ya guys. Iya, joget lagi. Semangat. Lanjutkan jogetnya guys. Ayo, semangat. Asik. Kita kesini ngajak bocil guys. Ini dia. Dia senang melihat ondel-ondel guys. Ondel-ondel merah putih hari kemerdekaan. Waduh, bocil di atas kepala bapaknya. Merdeka atau mati. Itu guys slogannya guys. Joget terus guys. Yeay, merah putih guys. Hari kemerdekaan Agustusan guys. Ini temanya. Cantik banget kan ondel-ondelnya guys. Kalau deket rumah nih gak ada yang kayak gini guys. Ada kuda guys, numpang lewat. Ada kereta juga guys. Wah, ayo naik. Yang mau joget ondel-ondel juga, ayo. Bareng kita joget. Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe guys.